Lombok Barat. Di sini kami akan mempraktikkan mengenai materi Ugra Wakil sebelumnya. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Manayoga, nomor absen 15. Saya Adinda Sariartanise, nomor absen 1. Saya Desa Isra Weswari, nomor absen 2. Saya Ida Ida Naska Maharani, nomor absen 18. Saya Budi Wadita Aditya, nomor absen 16. Saya Niwayatika Sari, nomor absen 32. Yang Niwayan Halina Payani, nomor absen 31. Yang Iwayan Sedenska, nomor absen 17, alias Inyoman Becing-Becing. Warna Barat. Pamiarsa sarang sinamian rumangsa angayu bagyo pisan titiang Iputu Manayoga. Sarang Titiang, Adi Julia Sariartanise. Presiden ngaturare acara bati Barak Horti terkini. Titiang jagi nyaranin ide dane pamiarsa sarang sinamian. Kira langkung 7 menit ring acara bati. Majang ide dane ring rahina mangken, some wage buku medangkungan pinanggal Kudus Agustus, warse kale tali kale likur. Inggih sane mangken aturan Titiang orti sedang penyanyi. Pamiarsa, daup tengah Juni para siswa SMA Negeri 1 Bangli Semanici. Labda karya memolihang kali medali emas lan siki medali perak ring Wimbekara World Science Environment and Engineering Competition utawi juternyane WSEEC. WSEEC inggih punika pacentokan penelitian ilmiah tingkat internasional sanes sampun kemargian kaping kalih oleh Indonesia Young Scientist Association utawi disingkat IYSA sane mangken berkolaborasi sareng Universitas Indonesia. WSEEC kuarsa mangken kemargian ngawit pinanggal 17 Juli ngantos kalih likur Juli kalih tali kemiletan sarang satak sasurtim saking 3 negara minakadinyane Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina miwasane tiosan. Kelompok Kersmanici inggih punika Genesis utawi Generation of Young Scientists SMA Negeri 1 Bangli. Sane nguduhang 3 duta inggih punika The Lunar Team, Fibonacci Team, dan Spoci Team. Sane suang-suang kelompok kuantah di Mandiri. Spoci Team memolehang medali perak kategori Life Science. The Lunar Team memolehang medali emas kategori Social Science. Dan Fibonacci Team memolehang medali emas kategori Mathematics. Ainggih sekadia sapunika orti Indonesia SMA Negeri 1 Bangli sane ngomolihang medali ring kancah internasional sane praside aturan titiang ring rahinane puniki. Kelatura atau orti sane kaping kalih inggih punika bayang kebakaran Malekeni Pasar Kidul Bangli Sukra Roras November warsa kalih tali selikur sane mangken bencana puniki keni ring lantai kalih genahnyane ring kaje pasar sane ngadolang baju lan sarana perkara. Inggih sane mangken titiang sampun terhubung sareng semeton tiang ariska ring genah kejadian. Ini udah yang tiang iriki langsung ring genah kejadian kebakaran Pasar Kidul Bangli. Ini sane mangken tiang sampun kesarangin oleh desa sareng Pak Dita. Pinangke sire sinungin korban kerugian waktu kebakaran Pasar Kidul Bangli. Ini Bapak Sarengge tiang lunas segala bros-bros jadi nakenang sama pedang-pedang pakai. Sandika pertama, Bapak Ade ngawet gaya pedangnya wenten cina kebakaran sama kayak gini. Aduh, tenuneng tiang kali menjangkut tiga jam kurangan tiang. Sagetan kebun bukan nih. Jam 3 dasin main itu ada nak ujut ya kan ada. Iya. Selanjutnya nih, sapunapi Bapak Large uning wenten kebakaran. Jam tadi di jangan balik sepak bola yang ada ken buang angin kanan itu tiap pesu
Ada jalan nak tajan sih. Dia bapi ke dia loh. Nih betul ada. Tiang nulis story Tika nih ke. Makanya tiang sepan-sepan Riki selamatan barang dagang tiang ini ke. Kapten kita, sapunapi pikirna bapak lande ini kebakaran tinggi. Sepet pasti sepet ya. Orang dagang tiang ini pun nih ke. Wah ini selamat. Tiang sebagai dagang gak ada kelas mantan. Sirenya mantan. Musibah saya begini. Yang sih jaksu kan. Barang dak deh. Tempat yang barang sebut. Dia sapunika presiden aturnya yang titiang balihang balik ke studio. Aingge wanta sapunika gatre sane prasida katur. Sadurung titiang budal acarane puniki ngiring kian sayang pariwara selantur mene. Kerja dan Tukang lindung. Gitu man. bangkiang jangan sakit, batis jangan sakit, serang masih pengong. Makin rumah sakit. Makin rumah sakit. Tidak ada bat. Jangan khawatir. Lihat di sini. Iya PPU. Iya bu. Itu apa tuh? PPU ini nak ngangkon, minat, lengis, dan menggoreng kita. Ada kok air mata buaya. Kenapa tuh? Ampun saja nih. Tik nyombang nih. Udah beranak satu kita bagi. Sekenang nake. Wah, sekali nyoman. Jap ada testimoni ini. Koran atau Bisa juga kendo nah. coba di hilang tegak itu aja. Dan besi sih percaya sama. Nek nyanyi sih kau. Tinggal deh, benar benar. Ada cegalang itu nah. Aja nih mas. Ini ada bensin kau beli dah. Dia ada. Toh. Berani pembesing. Coba di buka aja nih man. Jadi coba nyoman nganggon. Nih. Nek. Mimi. Hilang bang yang Hah?